mheshimiwa Gorokus Kasudi igakora the exact ringo chokora kakero na umuchumbu nyari bari masa. So I don't want to comment much. That is a very good thing. Everybody applauded it, and that is it. Mheshimiwa. Umanyete boss yale chama ya UDA. And they will not speak exactly what I may speak. Yes. Ebintu abajumba babagusi bagokora kulingana na abaramati angyuchire. You know boni kumugusi etore na mathiani. Which is the right thing. Njende chama ya ODM. Yes. Lakini party leader anatara kana ngata ku support Matiang'i, and we are telling him ache ODM tomo echikura mune presidential candidate. Because abajumba babe chama yabo umuske baus. Kwa raba kuminyoka chikanisa round. Bachaka baguchangia banginanga nebyombe buna bono nyali baligaiga na South Mugrango. Omongina ko 200 shillings ekaroba baganire chibesa chiri chons nganere youth empowerment. Economic empowerment bakunyeruka. Yani bakora ibintu gete by'ubujinga. Ima etinchira kindari replace lakini rende yani bakora rende na replace and I apologize for the same. Yes. The replacing bakora ibintu gete bitayo. Thank you. Bakora the deputy president. Yes. Bachangia abantu chibesa ebyombe byache binge bamanya konyoranga ebyombe biri byache binge bakomongi na 200 shillings ingajiri bale goja tunoentu aba MCA bosi manye tagenda mazimba abe kabangi na baliamo na bakuba 200 shillings patari goja ni chindege bagobeka chindege amabuta mange bacha komongi na 200 shillings ejini nyimo kibozi mambi akogenda abaye atumiete gari yemo aba embawe na 200 bagura matunda rende zinge jona rara nyale gora lakini uri gari Gorokus Kasudi pairukanga ni professor bali bate Gorokus Kasudi tasometi uri gari Gorokus Kasudi yakolete ilinero economic empowerment and I applaud umungwano oli onkuba te bikurubon onyamba akonyora bintu biri babwate Gorokus Kasudi yaletete. Yes. Batige bintu bya inga economic empowerment babitigere gali because abegete goli getere igoro onyamba akonyara gakitika batige Batige wesokia. Batige wesokia. Okay.